today is one Wednesday nya manihapon tadaan kay atong aron maninda na punta. Okay. Salamat guys sa nag-sponsor guys ang Hukari sa Food House on restaurant dire sa Lungfod sa Matalom. Lamian na barato pa. Okay. Okay ha. Agad tong basig gutomon mo guys niya o ganahan mo nga lami nga pagkaon. Muadto lang ta sa Hukari Food House o restaurant dire sa lungsod sa Matalom. Asa ni mahimutang? Dapit sa Pantalan guys, unahan sa Crispy King. Welcome mo nga to nga musuroy o mukaon sa ilang mga produkto o mga sudan nga lamian pa barato na. Okay? Advance Merry Christmas o Happy New Year ka na tanan. Hinapo na guys. Batong guys.